Terima kasih balik. Wih, 9 ya. Oh malam sih. Wih, malam deh. Nah, orang deh ya. Aku ingat kan lah. Anak buahnya kemana? Rodan tuh ya. RT di Calang. Kegiatan ronda naon. Malam adung, kok baik. Main kekudaan baik. Cek aing tembok. Pak. Mah geus sia di dieu. Balokot bilang. Naon? Cek aing tembok, atuh si ulah kitu aing ngecek tembok ge. Tembok. Eta tekan dieu. Cek Honda aku naon? Yang ape? Racing. Ternyata. Balik sia. Aing punya rumah. Ini Honda kurangan tadi. Kosong apa malah main. Oke, ngukuk-ngukukan. Si botak nih, mana si botak? Jangan dilah, si Rohman di dia. Lawan si Rohman di dia, berarti si botaknya saya di dia. Lupa ya. Si saya di dia. Ih, Honda itu. Kamu RT tuh, RT tadi kerberang ngajakan. Aing melulu Honda. Tuh, gantian ge. Honda si tebeting. Anjing tahu Honda di berang. Aing sieun teu penting mah sina jurig. Jurig di sini enggak sia. Kesia tah. Itu. Udah. Aing ngiron lah. Aduh kajeun. Tadi aing tidak ngalas siemet, pai siemet. Keilahannya apa simet? Ditahan Ih, pancen nelpon aing tadi keur berang. Kerberang, aing mah aing keur di mana? Aing keur balik kan itu, ka jauh, HP ketinggalan. Aing teh san nelpon aing. Tunggu. Tunggu sia eta. Aing geus lah, suka ngomong gitu geus roda, sampai si RT. Aing mending moal ronda. Besing. Aman di dieu mah. Jadi mojok naon kayak gitu. Tah, aya kamera tah. Tah. Itu, mau digaji siapa yang gerak anak mbak itu itu. Aing mana ieu? Kayak aing nyusul kali itu pokoknya mah. Bodoh amat. Iya, bakal ya. Mana? Kejo lain. Oke. Nggak amat. Mana ya? Ih, duluk deh. Nggak biasa dulu sih ya. Itu bawa. Rokona. Ame. Amat ya, rokok. Cuk. Keris meren. Cukup. Ya setengah ya sakieu sajem. Ayo ya tas busana jangan isuk-isuk. Hangit atuh. Oh, geus Mama. Kada aing nyusul. Ngopi. Geus peuting ieu budak cendah datang ya aduh. Ngopi serangan bae ngarokok dia bebaturan. Mananya budaknya? Wede, sian ngopi serangan bae. Ngopian, kebenaran jasa yang serangan bae di pos yo. Tuh, karsa jasa nyamalan Jumat ya. Boleh jasa. Tuh, beli mahal tah mah. Ih, aing ngopi lah. Ngopi banyak. Benar ngopi mah. Ayo, Tikar tadi aja ngopi-ngopi ya. Oh, keluar tengah banget. Aduh, pokoknya nama. woi, jaya ya ronda di dia. Ronda lain di dia. Ronda lain nongkrong aing mah. Ronda mah bagian sia, usia geus pakai baju linmas yo. Aing menang ronda. Junaon. Maka gaya mah. Pajangan doang ya mah. Iya mah. Linmas di mana ieu? Hejo-hejo kieu aing mana? Iya. Woi, bawa ya rokok lah. Merek pack A. Ih, siapa mau kopi? Rokok nama terbawa merenya.
Nyeklek meron tuh di situ. Jadi kan ke dia. Nah, tuh kan Kontrol. Dua nong dia. Gak ketemuan yang ceweknya di mana aing ngaso di dia ya. Aing nyana. Cewek mana tuh? Gue ikan nih. Ikan cewek. Bangkong mana ya ikan? Akan siapa mana ya? Lembangan beng mangga penting dia. Baju kopral. Kopral. Oh. Kira ronda di tuh ribet jadi dia. Heeh, naon di dia. Mau tak kopi ronda kan itu ronda kami mau dibawa bang. Ayo mau naon. Yitip, atuh bea kayak ieu mah wae. Agehan lah. Yang sini kira ronda. Itulah ronda. Sieta. Teu nya. Nyaho ieu. Datang makan kopi be. Atuh aing nuhun nih mah. Makan kopi. Ieu mah dasaan dah. Enak pokoknya nama ieu mah. Biasa semua lah yang urutnya na ieu. Aduh. Tadi buka penyakit eta salesmi. Ngorna dia. Buka aing, tolong di posnya. Banyak kan tempat aing di posnya. Tak apa ya? Lemet kene. Tak apa air di dia. Oh iya. Kelanji apa marmut? Apa kelanji ya? Apa pocong? Oh iya. Pocong apa kelinci? Ini dia, telas kolong apa? Pocong dia. Coba aing dah, aing penasaran. Wih, kelinci mah. Di bola, kebudak di pos. Oleh tak? Mana sih tadi saatnya aja. Sana malam Jumat deh. Malam Jumat ngeri doang gimana? Woi, sanunya kelinci. Woi, ngomong kelinci. Kelinci. Siapa mau kelinci? Woi, kelinci. Gimana kelinci? Marmut, tangan marmut. Amat. Oh, kopi. Gelang. Gelang kopi ya. Geudeng. Kopi aing. Gelang. Kopi aing. Aduh. Wek. Ombeng, kopi aing eta. Wek. Mana aing? Aing menang. Rokok. Nah, iya saya ngopi ngerokok. Oh. Aku asem Lin, dengan rokok mah. Oh, sia-sia. Udah kamaran. Iya, mantap. Ih. Mau naon, Ja? Mau ieu. Lah sih. Teh kotok, bongkang. Teh kotok ya. Teh kotokan tah. Dari budak doang di berean. Dari budak di bangna. Weh, mana anak buah sia kamarana? Nah, apa dari hiji hayang ngising. Anu hiji di ronda si botak tah. Tapi ku ada di nyaho ka man kamu reun. Udah naon sih ya. Naon aing naon budak ieu tadi nu ronda. Ieu urutna ya 2 gelas, tapi ieu nang mawa si Ede tadi tah si botak. Nyanda tongkrongan meureun beak kabeh. Bocor gitu. Nyaho. Deui yo. Gerak biasa. Gimana? Wah, asal
Ini malah ini mah abut lah. Woi, si lumbat pada kemana? Balik. Lontong, hubungin lontong. Lontong meren. Tuh, sepi amat. Terus ya balik, datang di baik, poloon dah. Woi, ngomong atuh sih goblok. Direk ngomong sih ya. Tang amat yuk, naon. Ji. Naon yuk. Ji. Naon yuk. Tapi si gondrong mah tadi dicungkul kan. Anjing. Weh, nanya. Kita saat di jalan. Ngelakson lembang mang, lakson. Pocongnya lain. Pocong. Lain. Coba beungeut lu istirahat di pocong. Iya dah, cengcorang deh ge. Isieun aing. Beun ke cengcorang. Wih, kemana eta budak eta? Di ge, penting-penting teruyuk. Yang naon eta bangkong gitu. Saya makan bajuan. Si gondrong, lu ngejak kan ditabrak gondrong. Buka mata lah, ngelakson. Ditolol. Meh, oi, naon? Naon? Naon belum badan. Ya, tadi nyaman ya. Main di balangkan pocong wae. Kalau nya tahan cipta, nya beureum pocong nang lain kan balangkeun bae. Eta saha eta? Keridinya tongeng bae deuleu. Samperkeun. Wah, buah keur ngeueuran embe ieu mah meureun. Coba deuleu. Ik pocong. Tangannya. Hai. Wih, ajar aing pocong. Aing ganteng sekieuna. Goreng bencong. Eta. Bencong. Pocong di posnya tadi. Oh. Aing tadi lompatan pajengan. Hansip enci je. Hansip. Bego meureun. Eta nang mau hansip. Oh. Balakeun bae dipangguk wae ih. Mau pocong ka dieu. Wih, balik. Balik ulang. Wih, balik ya ka dinya. Paling behelan, batu di palingan. Ajeunna, di orang meureun sama. Waduh. Ini pocong. Embe. Oh, embe juragan goblok. Embe. Yang mirip si Ede, ieu embe. Dek. Mentang-mentang lurusan si Ede banget dong si Ede. Kemarin minum dulu. Wah, ini baik. Kang, boy. Mirip si Ede, bau embe dong sia. Wih, apa itu? Memang apa itu bulu tak? Kotok aneh.
Ambe itu mantap. Bagus kayak nih. Aing maling ieu pesta dia pesta. Aduh. Hei. Wayah nih, wayah namanya. Pesta juga yang mantap ini. Woi. Aneh paling ya. Suruh anehnya. Ih, bener kan ramai sih kamu. Ya. Woi. Saya dek lawan dia. Ih, nganggil mak. Dek lawan dia. Maling beduaan. Ih, sorangan. Duaan sembe. Aing sorangan tuh. Ih, Badung. Di luar jeung be. Opat aja mbak mah. Wah deh. Di luar. Opat aja mbak mah. Itu aing mbak tuh dua. Atau tidak awas dah menan tau kan? Mbak sih tau kan? Tuh lah. Siapa tan jeung mbak? Hih, si kajeng ini bawa sorangan. Udah ge. Tuh. Nah itu, hah? Kita mau kelinci loh. Oh, panjang. Berarti aing tadi gitu gimana nya? Oh, doa makanya tekan opatan sia. Ngana ngikut aing sih itu. Malam, ya ulah ngeunang. Nah, boleh. Naon ya? Maka ayo. Ayo kita tolong be kena hiji jeung be. Ayo ame jeung be, peren deh. Ayo. Sia naon ieu naon? Kepengen apa jar? Be. Halah, aing cukup. Tah, ini endokan. Oke, potong endokan. Oh. Sia naon ieu naon? Hah? Naon? Kumaha? Masih. Panggul. Ayo kita. Woi, saya bisa nyekel deh. Siap. Ayo geran lah. Siap dah. Ayo geran. Naon ieu? Woi, katong sampah geun be. Ulah. Udah buka. Buka be. Buka. Gon. Geran. Asik beun. Si naik atuh, si naik. Asup ke jeroan. Aduh, aing mah ribet biasa. Geran. Saat lebat embe di dia mah. Nah, siap. Woi. Aing geus kurungan di rumbe. Sia ya jeung be. Tah jeung ngana tah. Woi, kelinci. Saya demwe tah jeung saya deh. Kalau sia sih. Jagan sia. Turangan sia, turangan. Be jagan be aing. Wah, aing lu balik. Wih. Aing balik dadah. Curangan. Aduh, aing mantung. Aduh, tinggal tocong. Kelinci. Woi, kayak bolong yuk. Sayang lah, lepas. Bolong ini yuk. Pusing lepas ya. Ayo cong, loncong.